Kalangan en kauno coach pwede ke mau roson me kachkiyang amenamen ke child kak pleu chupene main wiker yauk child second pausela tamak child chapia taran che yoimen pilbachota che puyen kak kaim sakla o rail kan mepil men kalala pak man nakyer leseno ayech kalangan en kupur kores pwede inangan men rong Mahsen en coach puksaraw ka chininaw kitime rail kan makanin nang yang tatupang ki ime kaunapan kan kachinaute eri pwede pagpangka na kalangan en coach iwaw na kayo kasampal ki inangan men rong eri ime men pacho kita pa online pag chailen kak pausela te tamak chay chapia taranchio melen ni Mahsen en pay eri chail pacho wane upene tan waliante ki chail wasama kom kachye chay upeno kabagap baki ngayon sarawi nauya cha son batak en kakachin kawit kicha pwe chan kak wewe kite kochen kak pen Mahsen en pen achamo kichay chapiatar yaten lesson you me koskosia Mahsen en coach moin lesson tepe yu chay wialar nan ay so kisamalaro eri imen yaten proteso chicken ran wachen kak pleu recap te Pileu kachaman damak chayo kipene me pitata Mahsen en coach wana kasampal o kicha conclude the wrapped up te yata no kairala lesson no pokchan ka chapia tayo sangon lesson choror eri chagos ko siya Mahsen en coach chagos ko siya wan kasampal en Mahsen en coach ya kasampal en Mahsen en coach chagos ko siya Mahsen en coach manaman chagos ko siya Mahsen en coach me kasampal kan katete po mi manaman nan Mahsen en coach Riso chicken ran watch tami men yaten pleu chaka chamban kita pangan kukupurkan karusie mesa men coach Mahsen we are Mahsen you mainin kasampal tamia we are me coach kasampal ong nana child mo pweki saro masani me Mahsen en coach na so ne we tene Mahsen no kachkachier nen chapio Mahsen ye coach ye Mahsen no eri Kchashika kachora besen coach o Mahsen en coach pui rae uche eri Mahsen en coach magangklang nan songo rusie imegarta nan lasin note me gita bona pe ko seya katemo itenga menen kisang Mahsen en coach tagatemo itenga kan sola watak Mahsen en coach tagatemo itenga kan sola rong Mahsen en coach pun Mahsen en coach kalep na ban so seyu pagan kaka seyis kowe po eu song me mun chicho kala puya Chay tema no kalame animun chichio tato kote prapa kamela kawela. Prapa kamela kawela. Sote me emen prapa sang acha wewe. Emen prapa sang acha wewe porque chate wewe kila iskicha. Pa makchaban esela iskicha akachaban anke maurin peweti kichaban an kila maurin pepol kichaban an kila maurin insanamau kichasolaban punot chasolaban on kichashban katrap song chaikan makcha esela iskicha. Eri Socho wasayo kaka sela isko waldikin nan Mahsen en coach. Eri magareta iko se llama katemo iteng ebenen kisang Mahsen en coach. Ay me yate na nan pukan Siohwa. Ew epilpangan kin kichain bak chay temo iteng pukan ko sonneto en tola sang kichail. Amen. Eri so chicken ran watch imen watam true power is only in the word of God. Utan manaman maur eban tirak sanga chet nan Mahsen en coach eri songay men pleu chakachaman when child ko saya rap child pleu kachaman iya kama kareta Mahsen en coach kayong kasampal minta kami child anana kasampal ki hotel may tenga menen kisang child puksaraw ka teteng child kayong mag child wayo kami Mahsen en coach eri ay so maka sola yate no watag Mahsen en coach aka tuwacha ka disconnected sang coach Cham-chaman na iso na isa klimao koskosia mes sama me so much apaluwaran chukan wayno me cheeses akachail me ran chuka a memen me so chaban pateng kalapen chukeo ay so chuka kwa o songon raw kin puputisang o nangila tane sama kan koko eri imagareta connection Kichela nana pateng ni kalaban chukaw. Yang mana chaban pateng ni kalaban chukaw, pateng Mahsen en coach. Ama kichaban maiteng acha katrop, kichaban maiteng
inang taba maiteng song chikan and kisang gacha time Mahsen and Koht akachaban luwachala. Rimagarata Mahsen and Koht in Kasambal. But Mahsen and Koht ye coach. Ariang so you makchat disconnect kichasang Mahsen and Koht, akchat disconnect chasang Mahsen and Koht akchat disconnect kichasang coach. Ipan moman karasaras magagak metawen mo. Tami yata sonay sa klimaw ko siya. Tenarayo mesotagan bateng akin puputi o mangila aramaskan kan kota le menango kasi lang nanel. Imentango makaitek tom nanel o taway kaitek tom o taway nanel. Kupran coach saramasan yang chalang kriyaon so piche silutuaw nakauno coach so chukan papantanga poeta sa pwel may naukan apakin kaching kupur kanangama pwe kaitan kupure emenchen salong alak chay ko rusye enan ke morsojik amen rima gareta ka sambal pateng masano pwe masano may coach iwasa kaban wewe gisang ya makaban pateng masano masano me pankachkiyanguk kael Mahsen me bankat kiyang pepol, Mahsen me bankat kiyang erpich, Mahsen me bankat kiyang kapay, Mahsen me bankat kiyang songan korus makaanane. Pagan kak maur ke mauren peweti, maur ke mauren kapay. Imagareta bagaban check mauran kat kchailutan katrop song toto taken katrop kila makakache. Ang sabag taken lelton mo chay lak taken pangat sola kak watak sa pal man coach Mahsen te na may isang check-in wana check katrap check akin puruta chang so watak Mahsen ang coach amo ong setan akin terren kay pweki wen lautan ko ngaya cha so patapateng ayi wen apan nangayin ko ngaya pan kakpaputi sang te ko ngaya pan luwachala chama-chaman me chuke chuke kan kinale nutrients sang ni kalawe ariyan sa makalawan chugan kan katarata yata nutrients nan paluwarew kan send out nan yata no rakaw rayo me so chanon pateng araw so chanon receive magareta kasampal kung Mahsen and Koht me yay mga chaila na po ime bangkat kiyang chay kel charmeri isak silura chichikriya isak tuwaw pagkita magchagak watak pene po wasachen ka kateteng tama ka reta kasampal katema iteng aramasmenen kisang Mahsen and Koht po ka charmer ka teteng kchail pukon charmer isak silu isak tuwaw kateteng chay pukon Mahsen and Koht karasa tenem Mahsen raseng umpulin kisiniyay ibang utuwasa raseng umpulin kisiniyay wewe yaten kisiniyay tama kisiniyay kinbuya klang mechekan niya ray kin kilaw nan kisiniyay tama kinbuya tama mechekun buya meriko kun pupusang o mechekun kailaila Mahsen and Koht ay so magtaken yaten no alayang kchail Mahsen and Koht ayakin inimasang merna na child maur akin inimasang merna na child maur rimagarta ka sampal kchailen kin may tel Mahsen and Koht ang tatok na child maur aban burnt the rust merna na child maur erisa imet when laut na malyale Mahsen and Koht awan aban maramarsang trusted merte nakaite konayangan mimi tama kanayangan mimi na mauro na maur rimagarata ka sampal Mahsen and Koht oklang tami ko siya yoro songria magsiniyay ganuya ekenyaten inimasang mer kariyaw ekenyaten o kakela kala mecheo wen lauten Mahsen and Koht aban kolong kaban alelong na maur tak chaban gen autaut ki ayi wen mergo aban we sukusuk sang na cha maur o yi wana chaban we bil keke laila nani prupai we sakriya wa teteng cheme Mahsen and Koht maur life i wasak chaban tiarge maur penye Jesus Mahsen nan so na isake rechikriya sa pare sak lemau me ime maur maur saban eri imagareta ekasampal nang kayo son lemau isake rechikriya sakriya lemau isak kurmak kayo son lemau rechikriya sakriya tena amemen man kisapwel meu an ke maur amemen me so chan kisapwel meu so chan ke maur isapwel meu me yey Mahsen no Mahsen no mi rem makan
we out ke masano akabanan ke maur kabanan ke kelel aramas memor la aramas memor la kan magitiket re how do you say they're functional aramas memor akin sainsal wa miel po miel po right talk kasaleta maur armas men mau out ke masanan coach you will see the effectiveness in their ministry kaite kwekis kaite garai pen kel imen kate teng chai korusia meta token kauno kaite kachukak tatong ki kel tam lalokong tam pai poken ka kuya kita token coach ken ka kitipek lale masanen coach kaitien coach makin tatok pen kakin en kak poita sa pen men coach tatok ari yo so chengi sang ya kel sara masani ani prepare isa kriame masanen coach makan kiyang child pa masanen coach memor kang memoro kang ime ban so sa chamor yaten ime garatak chana na koleti chang o kasambali ke masanen coach klang miao sai wala bai study arendang ya eswat mase we asonga se pungko te se mimi chenan deep ainda inda nganen coach panka wait kunuk amak chapang ko siya sa masaran coach yang am kelo ay kelen uta che chogati sang sola we atip so cha kel masaran coach pan now take cha we makan kiyang chakel ama masaran coach pan now take cha ay mak chabang kang kepaweti imak chabang ka kinda so imak chabang ka kinda yawi imak chabang ka so pe kisang ima chamang yang banga kagela iliki ima gareta ka sampal kolokol masanen coach painte pich masani ikin nag belgaga yap gaisak tuwa rachi kaisa kayo chachep san rachi tuwa tane yamman maragap mena bang kolokol mor makalakal tane sanga chanan masanen coach e saga utebich ko soya ikin nagtala masanen coach na nay mong yung poiter yata tip ngay pain personally ikinese ay so megan puputian nan tip ay so megan luwachala yese tama kareta may sola pateng masanen coach kareta iche mega melele may socha pateng masanen coach ay ban kak nangayen puputi ay ban kak nangayen yata no nangayen angatang taleta taming mun teacher kan kito eri songa me ya revelation ke me kamelele me ban kak sowase ko sowase nan sayla coach pues ko ngay sarawa tete ang chama kasong it's exceptional it's exempt socha memen exempt sang mawewogi socha memen socha ban leleng kasong ap masanen court kita kolokol kita bangkan tu ache Jesus nan matu payu me tatong ke masanen court ya masani kai tek monga che maramaskin memorki ap masan koros mapulsang ne tawasan court eri sarabil ka tete ang kicha nan melga ka epke sak tuwa ora chichika pukelemao me masanen coach me ya kamerain pay o serpen ay kokowe eri masanen coach ka sampal pok mian nan song rare kay magchagan rochala mian song ni rare kay magchagan leleng me coach me saten na neo ka school sisilama lo yang wait pompe chay ko siya crisis where we me coach me kastuka sika lelenguk eri nanay so magases daga banwiya ama kanakanagat masanen coach pan ima wiya kamerain aban enlighten aban kamerain ikno aban kawait kno tama koneng ken kakwiya amen eri masanen coach magasambwal ima ya wasach kadete ang chailo play me masanen coach makan kamagalay chail imen watagang chail wasach po amur ko saya tuen nan episos chapagalaman nan episos de mau episos le mau kupurma matira bashanda episos le mau rachik chikriyesak le mau riyesak wano pukon masanen coach tamakartay kosokosia makatemo iteng amenen kisanguk masanen coach katemo iteng katropu yung kisanguk kan pacha masanen coach Rachichire sa pala risak lumatan imeli popot kan utan pan pain upa arail warangkan tuwecha mamotso kan upa krais kumail ol popot kan kumail pakong amail warangkan tuwecha krais kan kachin pakong mamotso o kachin pangala paini puwek mamotso okay nan lokayan wayo lokayan pampesyon no yata no kawewe tamaw
Up logoyan wayo da dongle level logaya sanctification, Then husband love your wife and then sanctify. My Pakonga mo sto pangala paini. Sanctify where we come makaleta. Eri imetene amay yaten ekoseme Mahsen and Koht et weche pil, Makin sanctify where we come makaleta. Eri tami ko yaya ro yamaman chay ko yamaman ay pan ka Mahsen and Koht tami ko niya. But Mahsen and Koht niya kan nautauta chay maligel, nautauta chay maur. Akin kamagaleta chay matmataw samin ka. Eri aramas men mau ye rongorong te wat Mahsen and Koht solapa non matamataw samin. Bechocho aramas kabanap chelin ta me Koht arakan tingayer, Pues que reckon aray matamataw ko pichikanche metawa me Koht me puede machak, me Koht me samin. Pues que selepen up nakabang klam makaban nautout ke Mahsen and Koht pain keng sam pain ngai agay pa kisuk non wayo kita maramas ko ruk ta maramas wiya up ikin check ala okay imetaweta okay later okay rametmetawa songo pues kita matamataw socho waliakap atame bang kamakale matamataw socho usongan detergent temen kamagal me bang kamagale likin Mahsen and Koht rima wasach katete en chen melawata logan wayo me koseya the word of God that we check akan kamakale when lauten Mahsen and Koht magalaut laro Mahsen and Koht acha matamataw samin ko pansa sorala chamaman magata ay sumagchamay teng Christ acha maur balingan chacha mawaliakap inangun wutok matamataw sochayang at tamakan kamagale sang song pukat karusye Mahsen and Koht kale karta ipangan ki kupur karusye kitail wa Mahsen and Koht kita kesambal ke Mahsen and Koht kita pate Mahsen and Koht kita yang kosokosia Mahsen and Koht kita yang meta Mahsen and Koht kita yang pata Mahsen and Koht wa imepan wakitala imepan kamagale kichata imepan kisang merkana na chamor imepan yang cham marain ay sumagtabang sopai rochnan morwach Risa uchikan ranwach imen kair kila yadan kaskulen Mahsen and Koht puchay koskosia Mahsen and Koht sangaranchio koto o yay kabagap me murin match kichaman ko saya ya mwana chapwa Mahsen and Koht kalep me pan kak sa wasa kitana sa iskicha klama kichaman se iskicha ren Koht akcha shpan kak puita poi me puksara Mahsen no saya pai bueno ne aramaskan o lar poi kiar sa wewe tamara sa wewe ki por resocho wewe resocho makaskuli rail resocho rongorong karata resese chama nan wiya walu chama olena enako Ethiopia ay so me Philip kola re ay tagre tama ka wata kan ka wewe ki tama ka wata kan atame ko setan yang mona iban wewe ki masoche maka wewe yang iya klang pwe ki Philip take time I toutareno I ka wewe yang I makareta olo wewela I makareta olo peptaisla pa sa wewe ko kiyewo yang wewe e ko sangya chanan masano po ima pusara masani may so me Philip kau wewe yang o kokotila o lo klangata ipir kau ko saya yang rongamao ay so me klangata pilo atene yech pilo tama ka rampaye a Philip so peilantene so chame ko chkarampayuk maka poson nan kapeta munsak maka utan poson nan kapeta munsak ima kakak peptaisla katete I poson me chises mo yasapol men Koht pusara masana kurma uti ratauti rapeptaisla kwa makchaban sa wewe kichaban kaukaulim makchaban sa wewe kichaban pepekit makchaban sa wewe kichaban uwanga ramas makchaban wewela kichaban tiara tama imenyang saletagla atama kaban salang tangkila makaban esse Mahsen and Koht yang monampanese suku-suku ke meta wa rongorong yang kayang wasakan magakakala kawait kalangan en kocho kauno kochen kachin kapedak chay ko Rusye image me ban kairala chay kaskulin so chicken ran which me pitata Mahsen and Koht men pleu ka prayen te mai te eu katrap men aramas eu te kapal te song so chili pilipil en kisanguk kan watak Mahsen and Koht kan rong Mahsen and Koht kan meta wa Mahsen and Koht te sukul ko Mahsen and Koht te pilyang katkatete Mahsen and Koht kalangan en Koht chay leo peno kapagap maka mimi wasat so chicken ranwach rong layech
imenin tanguk pleo ka prayang me Mahsen mir ni amwani mo yele chelech eka kuya ule chelech mech me so chicken rango chkorongorong pues soche wasa soche wal magakak tiarata ye iskowa likin lan Mahsen in Koht coach me gay sapol me Mahsen Charo Mahsen me warni amwani mo ay wani mo yele chelech tene memen mem ye salangar chingata eban petalong reo yangi o abanya yangi o abanyangi eban yangi o raban eban yangi iraban konokonach kada the so chicken ranwach imen pagita rem makay saik may ten Jesus a maur ama mela leleng so chicken ranwach kono batar makay saik riyay kan bagabay iyan so maumach cause just such a way kita malaga pangwato ta murna isa wach ta pangwato ay makasambal kita mimi maur ese makachano batar kada chayo penan lolo wach we are bilibilen kang may ten Jesus a maur we marano leleto te mela layuk kapunga ko wach ko na bata chayo penan ang kapag wach niya bang yaki am penam dukor lang kauno peki en kachlong na maur yala am kauno son ko maur chayo penan kapag damay coach kalangan en komoy iponese me sapol me Mahsen me yey komoy ipilponese masoche sapol me Mahsen asoche marain masoche sapol Mahsen ay ban soche kak magalagalta masoche sapol Mahsen ay soche kakan ke maur soche kan ranwach ipachoto momoy iponese mangayar masmen metban ipeki kongochin mangki yang yetipekan koros may chama-chaman may pilmano kalar so chicken ranwach iwiyata ipilipil rachingata wani muna imaonyong o ay maur kasamoy komoy kachilong wiyala ikaun o ay son kamaur sang ranwach pilban pachola ni maran Jesus. Amen. Kalangan en coach pakawiyak low watch pachang low watch ay yay kaway tang komoy riyay kan bakapay pokatamasan en Koht rongorong kayang wasakan kola kautak pokan gak rong Mahsen en coach yang rong ka school kan makawiwiyawi pang poson o ay poson pang kakairta sanga chani rong o rongorong Mahsen en coach kalangan o kauna coach ang gachin kapayata chay ka rusiya sa chicken ranwach. Amen.